kiin l'infatigable a ref o kiin oxa andoona yee o xeɗamta Seereer a ref o kiin oxa andoona yee o xeɗamta Njom a ref o kiin oxa andoona yee o xeɗamta Pir kon Omar Kane rek a refanga produit fa andoona yee no Njom Kuuɓ a inooru a fi ku refna no Njom Kuuɓ kon ino we andoona yee ino ndefu Njom Kuuɓ ke i mbaru ndamta Omar Kane rek bo ɓisin na roi des arènes roog a waaga tata a jegan to yaasam roog a fi'anunu ten parce que koy tam roog a fi'anum jam kam etit kana Alpha Sam andoona yee ten arwanu xaye saax le le premier magistrat de la ville de Nguéniène oxu refna anda yee ten o produit Njom o a fi'a Njom ku refna comme ne waaganma layit a fakana xa koor axe comme ne ta laytuna Reug Reug fe jegna mene xaye à travers Alpha Sam a cooxta dépense parce que Alpha Sam parce que Njom ta jangin kon yaakaarame oxa jarna dimbi'iro garo a dimbi Njom ñaam Doudou kaaga ka mbugta ta leer sereer koy ka anteranga bo we kam no gidim nda jaye dan gidman Njom ñaaru gidme a Reug Reug xaye ten warnu ɓes fene danaka to a ref no xo andoona yee a foga no ɓes sutna a Reug Reug xaye yaata fogna ret kama ndun a poser an question Reug Reug ande sax ke ta warna tontu kon yaakaarame kaaga ka min nayo kon xaye i ndetanga bo TV kene den fop muɗo Reug a ƴeenuna den fop da ngara mboɗ jeg interview wax deg yàlla Thior a jara ten ka andoona yee ka jegna solo yo kon Thior yasam roog a xaƴong men yasam roog a miñanong men nu mbaasana in xaq ka tege waagina ko layel yaam ino lena tam rek a laytelena tam kon jerejef mesdames no garabdanu yaag koy i ndakouta buna méthode production o xotik tan mu fogonga méthode production o xotik tan kon Thior production dakigagama i Thior we andoona yee directeur fop o yeɓanidu den ta refa Ɓeyoɓan Ndour ta ref tenu ñofu a ɓisin teranga fe andoona yee Amath Ndiaye a ɓisin donc jàppale xaye ko ba ba ay pour lay sax parce que amat ko ni ta te yo roga be ta na ta ma ta no ko do xaye roga bi ma ta be ya may sa ko ma di ay ki may ay ki ba ko to ya pa yo ta la prete ba ana ba yo to na yo ni ana ba ki ta donc léegi ma te na ni ma lu léegi ma ana ta projet ma ana la na ta la ko jam ana me vraiment la na ko ni na ko wa ma ku la la merci beaucoup donc allez ko Thank you.